Bakit, Pin? O bakit? Bakit, Pin, o bakit? At bakit, Pin, kaya? Gale-gale na ako kaya nakan ko pa. Iting pag-iting arating aliwa para ka rin iyamong pantas amakutta. Sang kananong bakit makiyampo lako king pamagmasabal king salita tamo. Pablasang dimtam king aus nakakuning amanong siswan ento utang amano. Nganang minyabiking kakong kaisipan, tikto ko anak ning laheng kapampangan, at ipagluwalo meking mitmong tepangan, engke kang amanong malalapas tangan. At tinik dokupin layon meglalawe, king atangalan ko, ing luwa ko mengale. Hintuyang amanoing makalungenge, nung alang lumingap, kapudne mo mate. Ninong mga blada kapanamtaman, king kabiliyanan na ning amanong siswan. Makalungenge yakitang leletalan, ding mismong anak na eresikasuma. Makanian ko ining gagal-galasalo, lalapit sa sawop kingintong mepigo. Matning sasabihan ko nga naggiyangan ako mo, pilit king ipangon, inga manong into. Hing mura kong puso, hing mura kong diwa, malugod kong iyampang king manang salita. Nung kulang iya pa yaning mura kong taya, iya nang idawon ko, mibangon iya mo sa. Uling nung mateye nga manong siswan, ing kanakong dayimete mo naman, agiya nga nako mo, kutulutan niyan kakuyang paglualo, sabing kapampangan.